Araugire iyo niyo the surest way to present popular candidates and curb violent protests from disputed primaries. Taura. Ate? Iyo niyo jira. Yes. Jega. Na mena uma nayo. Ya kugiriria gahi hairia ciumanaga na nominations. Twanona kana tutire tu. Muno. Haya. Thaa ici nĩ mahotete gũthiĩ county 15 na makamenya nĩ ya popular. Kũraci katirĩrĩ nimekocoka ona hau ha popularity kama no wega nimegucaria through njira yo no ni maraiga atiri mungithii ningi mukuhanĩria muno mutigane na 5 or 4% ri kana ikindu ta kiu ri nimegucaria njira ingi ya kumutigithukania yani tie breaker ni ta mwakuhanĩrĩria muno no mwaririo ni consensus. Haya no meke atiriri no mete delegates kana mete members a kiama niguo mero ri haha kama una Njoroge matiganite na igiri ukai mutuithanie cira uyu ya andu aria metereire gukona andu mareteraini magika nominations will be in for a rude shock niguo ha turerwo. Haya riu ri ici nicio ciama iria cingirite thini wa Azimio. Azimio ni riu ni ngwataniro ni registered coalition tuna Party of National Unity PNU inau Peter Munya minister wa urimi Upia movement ina ukuri atani minister wa kigina the United Progressive Alliance ina Fred Matiang'i minister wa ugitiri wa thiini aya kama Matiang'i agira kiama iroi. Haya Democratic Action Party of Kenya DAPK ina Eugene Wamalwa akoragwe wa maundu megi uhoro wa ugitiri wa defense bururi National Alliance Rainbow Coalition iyo ni NAC na ina mundu gwitwo Charity Ngirumu governor wa Kitui. Maendeleo chap iyo ina mundu gwitwo Alfred Mutua governor wa Kurutwa Machakos. Ubuntu People's Forum iyo ina Lee Kenyanjui governor wa Naikuru. Kenya Union Party iyo ina John Lonyangapuo uyo ni governor wa West Pokot. Pamoja African Alliance ina Amason Kingi governor wa Kilifi. Devolution Empowerment Party ina Kiritu Murungi governor wa Kuria Meru. And Muungano Party of Kenya ina Professor Kivutha Kibwana uyo ni wa Kuria governor wa Kuria gwitwa Makueni. Na twathie mbere ni tugukora ona kiama gia Kano kwitukira chairman Gideon Moi uria ni senator wa Baringo marauga ni Azimio maratonyire Azimio ucio ni horo guthira. Yes na gugwikwo opinion poll na kabuni ra utairo cio ground igiethania marendwo ni andu. Correct. Page 5 iroiga ati page 5 iratwira ona kuo kwa UDA kwena thina wigi uhoro cio wa gucaria nomination kana gucaria no kurugama giturwa kina na no tekuheo tigiti wa kiama kiu kuratwika uri okuhiriria deputy niguo rafivwo ni kureciiririo kwina andu meguo yai ati muona na deputy president Ruto munori ukono tari urafivwo ya acha toginya kufiva kana tiguo niguo ya in fact araiga atiriri taruni ara parade deputy president yaronekire na CS urari CS Charles Kater urari CS Patrick Ntutu na Boynet aya konota mamukuhiriria rua yangi marari kuo teneri makajia kuigua guoya na aria no kwamukirwo mamukirwo o toria nacio nge mamukirirwo yes ya etiguo na rukiria ni kirori atiriri ni kuroneka kuri ndumena guoya by the way kama una ni guoya genuine makaiga atiriri data gukorwo ni no kuhurira ndirahurira kiama irefe no gwatuika gwa kuhena uri gukahena aria me hakuhe kana mundu kaheo tigiti gukorwo ni akuhiririe Ruto tariu ore Ntutu na guya muno kuria na Roko ole Ntutu ni aretigira u gwire aretigira Soipan tuya aramuona kahauka akona Soipan tangiheo taroka neo tigiti haya ona kono uroreira Kajiado ri ni kurari na gathina kau ka mundu gwitwo Tobiko na mundu gwitwo Kato ole Metito yukona kuriona maundu matara ni maundu macio nimo Azimio mararoria marona atiriri andu aya ri ni turamenda nigetha tumamuranie ri tuguthi ground muingi uge urenda na tukuhe kabuni wira kabuni ina independent yuge manyitana ri guikarwo thi no he undu murangenia miena eno yeri miena eno yeri he undu maragiria mathie mishamanio tigai guthi mukendosaga mundu taru rakora andu amwe marugama taru tuge gohana example nake taru tugathie tuge nie nawe twathie kondo ta Laikipia niguo
twathi kwendorse mundu kou na kwina andu kou twakora magirie aspirants othe maheo kanya yes twathi kuga na hapa either merwo marugame mawivu andu kana matambulishwo no ndugete omwarie yes ungitomwe arie utige gwita yangi woneka ta wa endorse ucio riu aya ona tigweta omwarie kira marekare ni kuga ucio niwe okay nona taru tugathie ngoheana example naku kundu mundu atangira kara twa mugweta tau tuthie githongori tuge na sisi hapa tuko na kago wa redia huyo ndiye hapa mtu yetu hapa ona aria angi nao nimegwika gathani wa mucoba wakiri thiongo aciangio muramaigaha ni maheo kana na muthomi he mundu ria nake muthomi so o mundu ne twarie na aya maroneka makwiririe anene ri matikendorse mundu inyu kai mwendie mututige ground na ithu tukanyangane hapa mundu enda kwendorse ni aimire a launch kiria yake nyaguo thengio ni tuthie page 6 ri ni kurarekererio report igi horo wa KEMSA kana andu Ruto ni marera president yarekererio report igi KEMSA marera Ruto ni aradea no arikana kigo dea ni gikoretwo gikiumira riu na bring it on hecigo ciraimira hindi ni ya siasa no ni gatheti iraka ati gatheti ira atiriri rera deputy president arera Uhuru atiriri rekereria report igi horo wa mbeca cia KEMSA uria ciahuthirirwo makaiga atiriri merito ni kuratika kwina mbeca ciorire makiria ya bilioni 8 na ndiciagire ukorwo igicokio kana ciirwo kuria ciathire yani page 6 haya page 7 kana kode cia kire tusigalie standard ichi cia ICC ire tuskora gatheti ya the standard godorogame page 10 na header wa munyuaga mwanywa johi ate munine hangover etagwo paracetamol paracetamol yukaga na mithemba mingi na ni dawa ya tene muno yajirie 1960s paracetamol ni cia mithemba makiria magana matandatu no yukene mweretwaga Panadol, Pamo, Panado, Sonamo, icio. Paracetamol ni ingredient ya dawa icio ni oru ingredient no ni ile brand names nyingi. Nyamu yo ni mumenyuete kuma 1960s tutiari aciare na nyuago ni mundu ati ahure hangover rucini. Mundu rairi akenyua nigetha ati hangover ethire rucini ri agakameria. No na paracetamol no re kaigana ni taka progotoi tunyua kilo 10,000 mwaka guku Kenya cia paracetamol mwaka mugima ni dawa ngegura atari na marwa ma ndagitari yes ugethi chemist ni ukunengerwo riu turakirwo ni ugwati munene muno kumenyua tondu ni kurehe mirimo ya liver and kidney mirimo ya higo na ini ni ndu wa kunyua maita maingi tondu arefi njoroge mundu rucine ni kihangova ni rwakona hangover asha haya iwe of course yani okay kwaje akiria saa Monday kaige Monday Monday ni gora you are very honest don't na tai Monday ni kona hangover haya okay riu wanyu eno ri ni ukurehe mirimu yo na ni affect brain kogo ndikanyuo gweranyuo tondu kuratika atiriri it is common use of paracetamol among heavy users of alcohol is discouraged. Isio wakora atwira ginya nereha ginya hepatic na renal disease. Isio wagota cia higo mathina maingi muno koguo ri wakora na hangover wiki atia onywa mai take hot water and lemon kana uri irigo kana ogicokio kwira rakikura kigeria ngombo kiongerere urite roko no gererigo reru re nire ninaga maundu macio aya serious mundu taru ne tuga urairio kenywa rucini wokira wigwa mutu we murito hana ihiga we irigo reru re ria nyoro kana ria kangae ori othe ine bora ne irigo wari irigo re kana ucio ne glucose then ucio no wathira the expert wako ni maundu Dr. Kamal page 11 nire yes tamenya tutirathomithia ciana ni irarega cukuru ona ndakigwa atiriri ugithi thukuru cia muingi nyingi kuma primary gutire na arutwo urathi wakora nathari na twana tutatu fai kwina andu 10 kirathi kigima no gakoragwo na ABC kana uria mwana maga streams wakora gutire na arutwo what is happening 1/3 niki
imwe hari ge etatu percentage ni imwe hari etatu kana 3 hari 10 ko ni ta thate a third of secondary school learners do not complete their education kirathi kiriko secondary ugigeria arutwo 10 form 1 no mugwanja marikagia form 4 makarikia form 4 aya angi atatu mathiako mathiaga ni magiaga nda akarega cukuru okay gukua we yeah gikuo gitiro ndutongeka lack of school fees kwaga school fees and failure by parents to prepare them to report to school aciari gutigirira kuri aciari mata they don't don't care turi anini kama uni ungiarigire guthie thukuru uthikare ku hata uligo na mwaturo uikare ku kwa nyina amurokio atethie ugiatiriri mami ndigo thie tari uligo ruko kwina aciari ange mutugo uyu uko kwanyu gwa ekuyu eni they don't care kana mwana ne athire cukuru kandi tondu ringi araire manga ona yani ndale na you know how serious that is kama uni ucio ndo serious ati mwana ni akurega guthie thukuru na ndekirima ndari wireruta atinde ku agiterereka akirorera TV rutoro akirwa atiriri gwikinya mwaka wa 2030 ngai atuige muoyo close to 35% of Kenyan secondary school students will not complete upper secondary education maigua kogo bururi uyu ni ugukorwo na sorry to say andoi gicuje kimwe kinene gitare githomo gitare na githomo kia mafu na githomo na umenya wake akurikia form 4 ri ni kothire kungigithie twarie ma iyo itagwo basic education na thirikari tondu ni igwaga free basic education mundu wothe ni agikora imete class nursery kana PP icio arikie ginya ta form 4 at least